First Lady. Iyi ni episode ya kabiri kuri Star Times nk'ibisanzwe. Do you think it's wise to bring Melody along? Ese urakeka igitekerezo cyiza ko wazanye Melody hano? Ahari. You could bring someone else like Allegra. Uri kuzana undi muntu nka Allegra. Melody has worked there for a long time. Melody ari ahantu yakoze igihe kinini. Every part of Maldiviano. Maldiviano Ponte arayizi cyane. Niyo mpamvu ngomba kumujyanayo. As a hotel chambermaid. Yakoze icyo gihe umukozi usesa mu byumba bya hoteli. None kuri inshuro urashaka kumujyana nk'umuntu uhagarariye umuco. So I'm sure she'll do the same thing with the king and the queen. Ndabizi araza kwitwara neza imbere y'umwami n'umwamikazi. Ndetse nasezeneje umwami Eldrick ko ndibuza n'umugore wanjye. King Eldrick said he will be excited. Ndetse umwami Eldrick araza kuba ashishikajwe no guhura na Melody. Humura. Glenn. Umugore wawe uri kumwizera cyane. Ugakabya. She's my wife. Nyine ni umugore wanjye. That's the right thing to do. Ni ikintu cyiza rero cyo gukora kumwizera mama. Sibyo? You better make sure that she won't mess up the country. Ukora uko ushoboye ntaze kwangiza igihugu cy'abandi. Gushize yaradusebeje. Wizere ko hariya agize ikosa akora itangazamakuru mpuzamahanga ryamuvugaho ryamugarukaho. First Lady afite uburyo bagomba kwitwaramo kuko itangazamakuru riba rigomba kuba rihari rikanuye rifata buri kantu kose. Biraza kumbangamira kuba ndi butindane na Madame Allegra n'abandi. Abo ni babagore bahuze ari aba First Lady nabo. Mom? Remember when you first went to the palace? No one liked you back then. Ureba kubwo wasaga mu ngoro nta muntu umwe yagukunze. Yaba nyoko bukwe mama president yagukunze. But now you're abantu bose bari bahari ntibagukunze. Gusa bose ubu ngubu muri inshuti abenshi. I'll eventually get along with Ma'am Allegra. Mama urakeka na Madame Allegra tuzagera tuba inshuti cyane. Iri uri umuntu mwiza. Uri umuntu mwiza mu kubana n'abandi. Uri umwana mwiza. Uri na mwiza. Muri make wa mwana warankurikije nje nka mama wawe. Mva mama gutwika ariko. Abantu bose muzabana neza. Thank you, Mom. Urakoze mama. Katorori. Madam First Lady, sorry but we need to leave. What happened? Madam First Lady tubari ko dufite kugenda. Nikore n'undi mwana barwanye ku ishuri. Abana bereye mukasa abana ba president ngo barwanye ku ishuri. Mwabana mwe nababwiye inshuro nyinshi. Ku ishuri mukarwana urumva ariko abana ba president barwana n'abandi ku ishuri. Abana batonaga ibyo bintu bazibabwira. Numvishe ngo mwarwanye ku ishuri. Ibaza ariko ibyana biza bigakubita abana ba president ku ishuri. Urumva ukuntu abana barahumuye. Twarwanye nabo kuko bari kutunyuzura. Mwari kujya kubariga kwa Madame Directrice. Nababujije kurwana ku ishuri mwabana mwe. Ubundi bakoze iki kugira ngo murwane nabo? N'abana ba president bereye mukase bamwita mama. Bari gukwirakwiza video yawe cyagihugwa ku mwami useba. Niyo mpamvu twarwanye nabo. Muri make mwarwanye muri kundengera mundwanirira. Nina na Jonas nibo baduhagaritse. Thank you for defending me. Data mwakoze kundwanirira. Uvuga ari nje mwarwaniraga. Ariko kurwana ntago ari cyo gisubizo cy'ibibazo byose. Mama ugomba kubaruta mwe. Right. Sawa. Extra care to protect yourself. Ikindi mugomba kuba maso. Ntimukajye mujya mu mirwano. I don't think I should go with you to Maldiviano. Urabizi simfite no kujyana nawe muri Maldiviano Ponte. Ngomba kwita ku bana nkasigarana nabo. And I think you're just making excuses. Uri gushaka impamvu zo kugira ngo tutajyana Maldiviano Ponte. I thought that was a pretty good excuse. Narinzi ko yari impamvu ifatika ngo hayiri butume tutajyana. Love, aren't you the least bit excited to go back to the place where our paths first crossed? Ese nagushaka ko dusubira mu gihugu aho nje nawe ibintu byose byatangiriye. Niho bahuriye bwa mbere. I will look after my Mama, abana tuvukana ndaza kubita wegenda. This way you have to promise us that you'll have fun. Ikindi dusezeranye ko muri Maldiviano Ponte muri buze kwinezeza. Muri buhagirira ibihe byiza. Mommy. Hari ikindi kintu dushaka gusaba. When you get back. Nusubirayo. Dad, we'll have a baby brother very soon. Twizere ko muzahateranira inda mukazo twite. Turashaka murumuna wacu. N'abana ba president baramukunda. Tuzagukumbura mama, tuzagukumbura papa. Abana baramwubashye uza ari umukozi wabo mu rugo ashakana na papa wabo barushaho kumukunda bamwita mama. Sir, Tantine. be waiting at the airport. Lorena aradutegereje ku kibuga cy'indege bahise baza gufata kayijuguru byihuse.
bafashe indege igitaraganya bagomba kwerekeza ngo ahitwa Maldiviano Ponte. Hehe. Gosh, I really missed this place. Hano nari makumbuye yarahakoze niwe yahuriye na perezida. Today, when I first set foot here, I was still working at a hotel. Ndibuka bwa mbere ngera hano nashinje gukora muri hoteli ni Melody. Melody icyo gihe yaraje akubitana n'uwitwa ngo Mayira. Hang on, girl. Let's save that for later. We have Umva umeze uti dufite akazi kenshi ko gukora. a lot of guests coming. Hari abashyitsi benshi muri hoteli. I'll take you to your room Tugiye kujyana mu cyumba cyawe. right away. After you're all dressed up, clean all the bathrooms in this floor, okay? Icyo uri buze gukora urajya gusukura ubwiherero, amadusha, amatuwarete. Icyo gihe rwe yaraje muri Maldiviano Ponte gukora avuye muri Philippines. You finished cleaning? Kumwe nyine abantu bava mu bihugu byabo bakajya kuba bakora mu bindi bihugu cyane cyane bakora uturimo nyine tw'amaboko tw'isuku. My love, your life now has a direction, don't you think? Ubuzima bwawe ngo bufite ikindi cyerekezo. Icyerekezo kandi cyawe cyerekera kuri njye. Yeah. You're so sweet. As for me, Lorraine, Melody, sir, I'm excited because it's my first time to go inside a real. Yewana ngenda nezerewe cyane ko ubwa mbere ngiye kwinjira mu ngoro yanyaye. For a very long time. Ariko hakoze igihe kinini nawe. Melody, of course that's different. Oya biratandukanye. Enter a palace where there's a real king. Biba bitandukanye no kwinjira mu ngoro irimo umwami n'umwamikazi. You're saying you sound so poor. Umva nawe urasebya abantu uri kwigira nk'umukene cyane. Wikwiyemera. My love. My love. Aren't you? None se ntabwo wumva ushaka kugerayo ntabwo wahiye. Of course I'm excited. Iwa nanjye byandenze. And Ariko Glenn thinking, what if... natekerezaga. I know what it is. You're nervous. Ndabizi ufite ubwoba. For that. Ariko hari igisubizo cyabyo. Nose, 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 nose. Yeah. Nose, nose, nose. Nose, nose, nose. Ngo uyu ni umukino mbega wo kugira ngo adata umutwe. So corny. Nose, nose, nose. Okay. Wabonye? Nose, Nawe kora kuzuri zuru. no. Ibyo bituma ngo ubwoba bushira nyine tu bari kumugira inama yo kubona ubwoba bwashirwa ni perezida ari kwita kuri sheri we. What? My wife is really very beautiful. Umugore wanjye ni mwiza. Hey, my love. My love. Play the game. Yeah. Ntago ari kubakina uyu mukino. No, it's not. You're playing Okay, it okay. wrong. What do you want? Here, let's do it this way. Let's do it this way. My wife is really very beautiful. It's not like that. You know, next time, love, I will teach Urabizi you ubutaha this game. ubutaha nzakwigisha ukuntu bakina uno mukino w'izuba. You like this? Rebe ni perezida n'umugore bari mu modoka bagenda baganira gake gake. Like this. Yeah. President Glenn Acosta, together with his First Lady, Melody Reyes, Vuba bidatinze muraza kuba mubona First Lady Melody nawe ageze hano Maldiviano Ponte, muri is joined by his Maldiviano Ponte. and a Rebe cultural envoy. Katuri. Me right now is presidential spokesperson. Muri kano kanya turi kumwe n'umuvugizi wa perezida ndetse akaba na chief of staff. Yes Reyes. Good evening, Isabella. Muraho Isabella. To say that we are very grateful Reka tubabwire ko tubashimira rwose turanezerewe kuba turi hano of Maldiviano Ponte for the very warm welcome we have received. ndetse tunabashimira kuba mwaduhaye ikaze rihambaye cyane babakiriye neza. Excited, and we look forward to the courtesy call of President Glenn. Our First Lady Melody ndetse rwose perezida wacu nawe aranezerewe yamaze kugera hano Glenn ndetse na First Lady Melody. Long live the Philippines. Philippines irakarama. Thank you, Isabella. Rebe Reporting live from Maldiviano Ponte. hano turi Maldiviano Ponte turi live kuri ya YouTube channel. President and the First Lady of the Republic of the Philippines. Reka duha ikaze perezida na madamu we ba Philippines baza ku itapi y'umutuku. Umukobwa ku itapi z'umutuku hatambuka agwa afite ubwoba yisetsa n'umukozi wo mu rugo ku itapi y'umutuku buri Imana ikora ibintu. Melody ntugwe ari kugenda yongorera ugiye kuhagera ntugwe mu mutima afite ubwoba rwati Melody ntugwe yibwira. You can do this? Bino wabikora ntugwe. Yeah.
aje hano umwami buriya waba perezida iki ariko umwami n'umwamikazi aba ari hejuru. Your Excellency, Nyiricyubahiro, Madam First Lady, may I present to you reka mbamurikire beautiful young wife, the Queen of Moldavania, umugore wanjye Olga. akaba Olga umwamikazi. Your Majesty. Nyiricyubahiro, Your Majesty. nyiricyubahiro, nyiricyubahiro. Your Majesty, I would like to introduce you to my envoy. Excuse me. Yeah. This is Sir Yessi Reyes. He's my communications You're not director. welcome here. umva nta kaze tuguhaye hano nta karibu hafite. Niko umwamikazi Olga yamwongoreye ati hano nta karibu hafite baramwanga. President Glenn Acosta. Itangazamakuru riri hano. Yes, Melody is so pretty, right? Acosta safely arrived in the beautiful monarchy Mom, of Moldaviano Are you Ponte. crying? Mama urenda kurira bari kureba kuri televiziyo umukobwa watambuka ku matapi y'umutuku. Umwana wanjye wari umukozi wo mu rugo bari gucana na perezida ku matapi. Murebe umuvandimwe wanyu. And I'm watching my daughter on TV. Ntabwo nakwizera ko umwana wanjye ndi kumureba kuri televiziyo. Before, she would only go to that country for work. And Mbere now, kiriya gihugu yakijyagamo agiye gukora akazi ko mu rugo, none dore ari kukijyamo nk'umugore wa perezida. Hey. I've read your proposal, Mr. President. You know, I like it. A mutual workers' protection Nasomye proposal yawe rwose nayikunze. is a policy between Mu buryo bwo gukorana na polisi twashizeho rwose. My inspiration is my wife. Your Excellency, I've not told you this. President nakomeye sinakubwiye iki ariko. Where I met my wife. Hano niho nahuriye n'umugore wanjye. There is a very important place for us. Bivuze ngo hano hantu ni ahantu h'ingenzi kuri twe. Where our love story began. Ni inkuru yacu y'urukundo yatangiriye. I didn't know that my country has played such a vital. Ntabwo nzi ko igihugu cyawe cyagize uruhare mu nkuru yawe y'urukundo. But I ask, what Was was it? the first lady's job? First lady umugore wawe yakoraga iki mu gihugu cyanjye icyo gihe? He was working in a hotel as a chamberlain. Yakoraga muri hoteli akora nk'umukozi nyine usasa. Akora amasuku. Okay. Biratangaje. It's fortunate to have you now. Just as your country is fortunate to have you as a president. And I Ni really byiza rwose abaturage bawe kuba bagufite nka perezida. that way we can continue this amazing partnership and friendship. Thank you very much, Your Majesty. Urakoze cyane nyiricyubahiro. Your subjects are very lucky because they have you as their Abakozi bawe ni abanyamahirwe kuba bagufite. It seems like we are not the only ones who are having this animated conversation. Ati ndabona atari To the king. umva. Please, don't go near my husband. Ntuze kongera kwegera umugabo wanjye ubushize wamuguyeho. Your Majesty, Umwamikazi. that was an accident. Iriya yari impanuka kuba naragwiriye umugabo wawe. If you say you did not mean to, Niyo wavuga ngo ntiwari ugamije kumugwira. visit to your country. You have no sense of propriety. Ariko wakoze amakosa no kuba waje kudusura mu gihugu cyacu ahubwo wakabije. I was nervous when I first met him. Bwa mbere mpura n'umugabo wawe nari mfite ubwoba. Know why? I've read about your past. Namenye hahise hawe. President's help and became his wife. Namenye ko ngo wahoze uri umukozi wo mu rugo ukaza gukundana na perezida. No. We fell in love with each Njye nawe twarakundanye ntabwo namukarangiye akanyobwa wamutezaga akatsi. In fairy tales. Ibyo biba mu migani wana. Aho ngo umuyobozi w'igihugu yakunda umukozi wo mu rugo. It takes a cunning seduction. Naho mu buzima busanzwe ubwo wamushyizeho amayeri uramureshya ushiduka kurongoye. Wivuga ngo mwarakundanye waramuteze. Hawe nawe aranamuruza. Kumve. The first wife passed away. I never thought I would ever fall in love. Umugore wanjye wa mbere mukuru apfa sinari ko nzongera gukunda undi muntu. She may be young, but her Gusa wisdom rwose uriya mugore wanjye nubwo ubona ari muto rwose naramukunze. is not mistaken. Your first lady, she is also not your first wife. Ndakeka nawe first lady wari ufite wa mbere ntabwo ari uriya. Majesty. Yego nyiricyubahiro. I guess we have something in common. Njye nawe dufite icyo duhuriyeho bose abagore babo barapfuye bashaka abandi bagore. I meant Melody. Well, I wonder what it is that they are discussing at this moment. Ndibaza bari kuganira iki rwose. Umugore wanjye n'umugore wawe. I guess they're talking about it. Buriya bari kutuganiraho bahuza urugwiro kumbe bari gutukana. Queen Olga, my Kwino Ruga ngwino hano mwamikazi Ruga. My first lady? My love? Yeah. Seems like you and Queen Olga are getting along really well. Bisa nkawe n'umwamikazi Ruga muri kugenda mumeranye neza rwose byahe ko bari bari kumutuka ngo nta kazi afite hano.
Val, I feel very uncomfortable whenever I'm around the Queen. I feel like any moment she's gonna have me arrested. uriya mugore aranyenga ndakeka umunsi umwe azanamfungisha. I didn't think. Oya ibyo nibyo uri kwitekerereza. Why don't we go out for a little bit? none se kuki tutasohoka ngo tujye gutembera? Who's currently working? mfite inshuti za twahoze turi abakozi bo mu rugo muri ibi bice najya kureba. ntunabitekereze. You cannot visit anyone. nta muntu wemerewe gusura. Even your friends. n'inshuti ze ntabwo wemerewe kuzisura. Sasu yageze mu gihugu yakoragamo ubukozi bwo mu rugo arashaka kujya gusura abandi bakozi bo mu rugo kandi yabaye first lady baramubujije. See Filipino workers in the Maldiviano umva hari ikibazo kiri hagati y'abakozi b'abanyefilipine bakora muri iki gihugu ndetse n'ubuyobozi buriho. nuramuka ugiye gusura abo bakozi uraza kuba umeze nk'umuntu uri gushaka abantu bakubona wibonekeza. ntubikore. ntusohoke hano ibwami ngo ugiye gusura inshuti zawe. You want to humiliate the president of our country. keretse niba ushaka kongera gusebya perezida wacu We are another. cyane ko twabonye ubishoboye kubikora cyane ariko ukuntu baba bamubwira nabi kandi uko gusebya perezida ugakora neza cyane urarenze. Val, can you please step out for a little while? I want to be alone right now. waba ugenda ashaka kuba ndi jyenyine. ya jano. Lady, don't try to sneak out. Madame First Lady ntuze gutoroka. uyu ni umujepekazi umurinda. yaje kwicara hano ari aho hari uwaje. Excuse me, miss. You're under arrest. urafunzwe kubwo kuba ufite isura ibabaye. urebye hano papa. papa. buretse Forget Melody. wibagirwe Melody. You can't touch. tugomba kuvugana ariko ntabwo wankoraho. mbega iyo baba yabona papa we yamusuye bari kuganira ariko papa we ntawe uhari yarapfuye. papa nari nzi ko wantaye burundu. That's what I thought too. nanjye ariko natekerezaga. It looks like you still need me here. gusa birasa nkaho ukinkeneye hano rero niyo mpamvu ndi hano. nagarutse. An only favorite daughter. ngarutse kubw'umukobwa wanjye nkunda. Dad! papa Melody. Come on, Dad. Looks like being in the afterlife hasn't taken away your sense of humor. birasa nkaho nubwo wapfuye gusetsa kwawe uracyasetsa. mbega hano ameze nk'uri kuganira na papa ariko papa yarapfuye ntawe uhari. utagira ngo uyu ni papa uri hano. nari ngukumbuye papa. You too, Melody. nanjye nari ngukumbuye Melody. Oh, come on. Tell me, what's your problem? mbwira ikibazo ufite rero ni iki? Problem, Dad? What problem? nta kibazo na kimwe mfite. iki kibazo se? Dad? My child. mwana wanjye. Know you better than anyone. Tell me, what's the problem? ufite ikihe kibazo? Well, you see, urabona when Glenn told me that we'll be coming to this country, ubwo Glenn yambwiraga ngo nje muri iki gihugu excited because numvaga nezerewe no kuba nje hano we first met. kuko ari hano twahuriye bwa mbere. But now, gusa ubu ngubu I'm not helping Glenn at all. ntabwo ndi gufasha umugabo wanjye Glenn. Hold on. buretse Did Glenn tell you that you're no help? Glenn niwe wakubwiye ko nta kintu uri kumufasha se? No, he didn't say that. oya ntabyo yambwiye. Isn't that what I'm supposed to do? none se sinakabaye ndi kumufasha I can. mu buryo bwose nshoboye nka first lady. That's the role of the first. kuko nizo nshingano za madamu perezida kumufasha. Melody. Have you forgotten? Before you became Melody slave, waribagiwe mbere yo kuba first lady first, wabanje kuba Melody. humble nanny, umukozi woroheje. fell in love with kandi perezida ibyo yarabigukundiye a genuine person. kubera ko wari umuntu utari umubeshyi wari weho wa nyawe. Always thinking about how to be a first lady. rero aho kugira ngo iteka ujye utekereza kuba first lady Forgotten how to be. ngo n'uburyo wabikoramo uri kwibagirwa uko wahoze umeze weho wa nyawe. ongera ube weho wa nyawe. Madam First Lady, Madam First Lady, you have a phone call. hari umuntu uguhamagaye. Hello? Hello? Melody? We're outside the palace. turi hano hanze y'ingoro. sohoka hanze uturebe nonaha abakozi bahoze bakorana nawe. Mayla. Sorry, but I can't go out. ntago naza hanze. I'm not allowed. Just come out and see us, okay? I have to go. Bye. Hey. Val, my friend I told you about earlier is outside the palace. ya nshuti yanjye nakubwiyeho iri hanze y'ingoro. Just for twasohoka hanze tukajya kubareba inshuti zanjye. inshuti ze ngo ziri hano. Of a poverty reduction, a solid educational foundation. bano batangiye kuganira tugomba kugabanya ubukene. umusingi wa byose ni uburezi. ni abayobozi bari kuganira nyine ku baturage. We create foreign investment.
tugomba none kwita cyane cyane ku byerekeranye n'ishoramari mpuzamahanga. You have a very solid platform, Mr. President. That is why I wish you get re-elected. Wa mugabo njye mbona rwose uburyo ibintu byawe bikora mu bihambaye, niyo mpamvu nifuza ko wazongera ugatorwa sha. For a while, because I must check up on my queen. So, please, enjoy the food. Thank you. Muryoherwe, nta masaha yo kujya kurya. Babahaye ikaze, ni ibwami nuko barya dora meza. Mbona nabire. Gusa Melody ntawe bari kubona. Sir. Conrad. You see Melody? Ugeze ubona Melody ra? Sir, negative, sir. Ntawe nabonye. Melody ari. Kumbe hanze bari kwigaragambya. Ni abakozi bavuye muri Philippine baje gukora muri iki gihugu ariko bafatwa nabi bari kwigaragambya. Mwabonye Melody? Mr. First Lady. Conrad, you're the president's security detail. You're supposed to know where the first lady is. Umva urushinzwe umutekano w'abakuriye bakagombye kumenya ahantu first lady ari. Nawe uri PR manager we wakagombye kumenya ahantu. Si wowe tusabye ngo uze hano mwiteho. Right. So you should know where she is. Wakagombye kubuza ahantu ari. We won't be able to find the first lady here, but we'll definitely see two people fighting. Aho kubona first lady ndabona mwe muri gusubira nabo mu Rwanda. Melody dore abanyefilipine bari kwigaragambya baje gukora muri Maridiviano Ponte. Yeah. Yeah. Melody dufashe abakozi bakoranaga nawe bari kwigaragambya kubera igihugu kibafata nabi. We have a situation. Dufite ikibazo. Your OFWs are staging a protest outside of abaturage bo mu gihugu cya Philippine bari guteza akavuyo hanze y'ingoro yanjye. Bino bintu ntago nabyihanganira. Abaturage bavuye muri Philippine baje gukora inaha barigaragambya, mudufate nk'abandi, mutwubahe mwituvangura bigaragambya. Bari kwigaragambya kuri no hano bari kureba kuri televiziyo. Mutwumve abakozi duhabwa uburenganzira bwacu. We dututu uriya ni inshuti yacu bamwita Mayiro, uriya ni inshuti yacu twaze twesanya amadongo cikariko biriya biri gucora ivu ntabwo twasubiza inyuma. Mumbabarire ntabwo wowe wigize umuntu uzi abantu bose, menya uzi n'abakurambere banjye cyangwa ukabaza bafite icyo bapfana n'uyu kuba wigize umuntu uzi abantu bose kuri televiziyo usakuze. Mutuze ni abakozi bo mu rugo barimo bigira banajyu. That's right. And even before Melody became first lady, mbere ko Melody aba first lady, reliable in times like this. So I'm sure yari umwana mwiza adufasha araza no gufasha bari abakozi bandi. These kinds of issues. Turi nambara biriya bintu se Melody agomba kubyivangamo dodo. Mwirwana ariko dufite ibibazo muri Maridiviano none ahubwo mwe muri kurwanira hano kubikemura. Mbese kuki bigaragambije bakigaragambya ari uko mama na papa bahageze. Nyine impamvu ari kwigaragambya ni uko mama na papa bahari barashaka kubavugisha. Nyine urumva bageze amahirwe babonye abayobozi b'igihugu baturutsemo baje gukora hano, mama araza kubikemura. Katurore abandi bantu ntabwo bazi gufunga umunwa. I want you to ensure that every protester is arrested. Umva buri muntu wese uri kwigaragambya afungwe. This is disrespectful. Nyiricyubahiro. Is it necessary to arrest them? Ni ngombwa kubafunga. Mr. President. Mr. President. Forbidden to stage any form of protest in front of the palace. Niko bigenda abantu bose bigaragambije imbere y'ingoro y'ubwami. My friend is one of them. Inshuti yanjye iri mu bigaragambya. Bivuze iki? I have a friend among them. Muri bari bigaragambya ari inshuti yanjye. Just want to tell the president their problems. Barashaka kubwira president ibibazo byabo. All my countrymen, please have mercy on them. Mugirire imbabazi abaturage b'igihugu cyanjye mubumve. Others may. What they are doing is against our protocol. Ibyo bari gukora no byo kwigaragambya bihabanye n'amategeko yacu. Should be punished. Ndetse bagomba no guhanwa bose bafungwe. Ntabwo ari kuri ya perezida bamubwira ikibazo kimubwira se baza bigaragambya basakuza.
Really? Yeah. Melody. Melody. You're not going back to the event. Nta gusubira muri event abandi bari. Sure, PGA is looking for you. Well, I don't really feel like going back to the... Ngende umva nashaka gusubira muri biriya birori abandi barimo. My female Maligra, I feel so restless. Ndumva natekanye pe. No, pass it on to President Glenn that I'm not... Ugende ubwire PJ ko numva nameze neza. I'll just stay in my room and... Ngendaga mu cyumba cyanjye yanze kujya gusangira n'abandi bari bagiye. Right, I will. Get some rest. Sawa ndabikora, uruhuke. Yeah. Mayira arahamagara. Hello, Myla? Mayira. Where are you? How are you? Uri hehe umeze ute? OFW Center. Turi hano kuri OFW Center. Released? I'm glad you Ubwo ni ikigo nyine cy'abantu baturutse muri Philippines. You stayed a protest outside the palace when you knew it was illegal. Overseas Filipino workers ibintu nk'ibyo. No one will listen to our problems or Nta muntu uri kumva ikibazo cyacu. Bestie, you have to help us this... Bestie ufite kuza ukadufasha. Ni Madame President wahoze twesanya amadongo. Waba ntabwo waba waragezeho ngo twirengagize ngwino. Here. Hano hari abarinzi bandinze benshi. Cause Glenn any more Kandi problems. sinshaka guteza umugabo wanjye ibibazo. I'm really sorry I'm no help. Mbabarire sinabona uko ngufasha. Rero inshuti zitangira kwanga wabaye Madame President uratwirengagiza twarababaranye none nuri kudufasha kumbe nawe nta kintu yakora. Then family will be hurt. Nta muntu uri kutwumva. Ndakwinginze. Basi ngwino naturebe. Maldiviano Ponte, right? Muri Maldiviano Ponte urahazi warahakoze uyu mujyi turimo. Ushobora kuza ugasubira nta n'umuntu umenye ko waje. Ngwino. Understand the problems of OFW is very well, right? Ibibazo bya OFW hano niwe muntu ubizi kurusha abandi. Ni ibiro bishinzwe nyine ubwo abakozi baturutse muri Philippines bakora hano. Hari ibibazo bahura nabyo. Sir, I strongly believe that the First Lady's request was... Ati umwami yaje kugeraho arikora rwose babakoze ati turakeka ko umwami kaza ari uko yabimubwiye umwami yabarikuye. I want to thank her. Because if not for her, our countrymen would still be behind bars. Iyo bitaba rwose mwebwe abantu bacu bari kuba gifunze. Melody ari hehe baje kura Melody niwe winginze. Ntago ameze neza Melody. Arashaka kuruhuka. Melody arashaka kuruhuka nashaka kubonana nabo. Yeah. Val. Hebi. Bahise babona ko habayemo ikibazo. Sir. Nyakubahwa hakurino. Melody? Melody? Melody, are you in there? Melody, urimo indani? Glenn? Glenn. Don't tell me that you're cleaning up the bathroom. Utambwira kuri koza dushe nanone. No. Oya. The thing is... Nyine. My tummy hurts very... Munda ari kundya. What? Ndwiki arabeshya. Melody? Do you want me to come in? Open the door. Kingura umuryango ninjire. I think I might have eaten some... Oya nshobora kuba nari ibintu bitameze neza. Arabeshya atangira kwinihisha. Glenn! Ndi kwiherera. Hey, Conrad, do something. Wigira icyo ukora nkurikize first rate turamufasha n'ibiki n'iki. It's okay. Sawa sawa. Calm down. My love will stay out here, okay, Melody? I just want to update you about the OS. Ndashaka kumenyesha ibyerekeranye n'aba bakozi. They're back at the center. Babasubije mu bigo byabo babafunguye. Because of me? Babafunguye kubera nge. Yego. King Eldrick was moved by your request. Uburyo bisabye mu mwami byaje kugera harabarekura kuko yamusabye. One of the protesters. Kuko yamenye ko wahuze ukorana barabigaragambyaga. You sure you're fine in there? Ese uko umeze neza indani? Yes, Glenn. Glenn, is it okay if I don't attend the ball with you? I'll just stay here and rest. Nintaza mu birori byanyu
mwe mugiye nige ndashaka kuguma hano sinshaka kuza. No. No need. They might be looking for you there. Sir, we have to go back. Why are they looking? Dufite gusubirayo. Bari kudushaka. No, sir, but if Melody comes out. Kuko Melody nasohoka bano turashobora kuza no kuvunja. Okay, Melody. Don't hesitate to tell Val if you need anything, okay? Nugira ikintu ukenera utubwire. All right, Glenn. Thank you, dear. Val, please keep an eye on the First Lady. And update me in the next 30 minutes. Sir, yes, sir. Melody? Glenn? Glenn. Good luck in there. All right, thanks, love. Uyisigara hano mu bwiherero. Tangira kumenagura ibintu. Melody, open the door. Melody, kingura umuryango. Come here. Injira mwereke. Be quiet. Ceceka. What? Kwefasha ku mazuru bite? That. Savuze ngo uri ku tuntu two kudiyara se twa hato na hato. Tummy hurts, right? That's not true. I just made that up. Stop holding your breath. We nabeshyaga bire nibyo nahimbaga wikwifata amazuru. Oh, don't look so disgusted. I swear I made it up, see? Oh. You're right. I told you. Wait, you made it up? Why did you do that? Val, it's because... I'm confused. There's somewhere I need to go, but... no time. What you are planning is a security breach. Ibyo uri gupanga ni ukurenga ku mutekano wacu bishobora gushyira ubuzima bwawe mu kangaratete. Have you forgotten about my past? I used to work here. I know every cranny of this place. I can perfectly take care of myself. Nje nabasha kwiyitaho nagenda kandi nkagaruka amahoro. You're present? You're the first lady now. Umva ntabwo ukiri umuntu usanzwe uri first lady. You for leverage. Abantu baba kugenda uri icyamamare ntabwo ari gupfa kujya wiboneye ngo first lady sotse ngo mu buyobozi ngaragiye. Val, I really need to go to the OFF. Gusa mfite kujya kureba abakozi bagenzi banjye twakoranaga. Ngwino basi tujyane. Do you want to drag me into this? Do you want PGA to score those goals? Uragira ngo PGA baze kudutuka twese ubwo ni nk'ikigo wenda cy'abashipe. PGA. That is the thing. I really want to make it up to Glenn. That's why I thought I should go see Myla because... Niyo mpamvu ugiye numvaga najya kureba Mayira. Melody. You really want to make it up to PGA? Nimba ushaka kumana neza na PGA ugomba gukurikiza amabwiriza. Whatever you want anymore. You're first lady now. That is the thing, Val. Kuno bimeze. I am the first lady, but I can't even help Glenn. Ibaze ko ndi first lady nkaba ntafasha president. First lady. Ndashaka gufasha president nka first lady. I don't want to be some kind of decoration. Sinshaka kuba nk'umurimbo gusa ngo ndi first lady uraho meze nk'ururabyo ntacyo mfasha umugabo wanjye. Val, I really need to do this. Bino mfite kubikora. It's up to you if you'll come with me or not. Biraterwa nawe nimba uza tukajyana cyane uze ngiye ndigendera. Mahitamo na yawe. Kumbe tuvera twigarukire ku ishuri. Abana ba president biga. No, I just got here. I was supposed to come earlier, but I got caught up with some stuff. Yeah. I saw you from a distance. Nakubonye uri guturuka kure. Busy with Nabona guhuza uri kumwe na Max. We were discussing our next project for humanity. Twari turi kuganira kuri projet y'ibyerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. So you'll be spending more time together. Uze ugiye kujya umarana nawe igihe. Wait. Don't tell me you're jealous. Utambwira kugeza ishyari urafushye. Jealous of her? Njyewe mfuhira uriya mukobwa. If you're not jealous, then give me a kiss. Nimba utafushye mpa kabisa. How about this instead? Waguha ingumi se ahubwo. Your boyfriend won't be as cute anymore. Nunkubita ingumi se sheri wawe urumva nzakomeza ndi bogari isura wayangije ni Jonas. Bano bafaye. Is it true, man? What is? Wait, bintu nukuri biri kuvuga. That boy Alvin told me that his sister mentioned that the Samasa party is inviting you. Umva ngo hari ibirori bagutumiyemo byo kugira ngo bategure amatora y'ugomba kuyobora ikigo ya Duwayi. Uri umunyeshuri mwiza. Waranamamaye kubera amabloge yawe. Ntabwo bishaka? Njye ndi umubloga. Sinshaka kwivanga muri politike y'amashuri y'ibigo by'amashuri. Aho kugira ngo njye muri politike y'ibigo by'amashuri namara n'umwanya nawe. No kubisa umutombo. Nawe umwanya nawe banywangisha ahubwo nawe umarana nawe.
You two should go outside and attract customers for us. umva mwese rero mujye hanze mujye gushaka abakiriya. Uyu ni mama wa First Lady yabuze abakiriya. Some people walked by earlier. Hari abantu baciye hano hanze ya restaurant gerageza kubahamagara bariruka. Gushinga restaurant ni kimwe no kubona baza kurya ibyo watetse ni ikindi. We murebe kuri televiziyo bashe kuri televiziyo barebe. Isabel, please. This small crisis was averted because of the president and the first lady. Umva ibibazo byose byabaye hano byahagaze by'abakozi b'abanyefilipine byahagaze kubera perezida ndetse na First Lady we. Melody. In Maldiviano were released because of her? We mwakwemera ko abaturage bagenzi bacu muri Filipine bari bafunzwe bari kubera Melody se. We natwe tubwire Melody azadufashe muri restaurant yacu mama. Yakwamaza restaurant yacu. Melody ashobora kubwira abantu baturutse mu ngoro y'ibwami bakaza kurira muri restaurant yacu. Icyo gihe byatuma abakiriya baza ni nk'iyoro kinjiye muri restaurant nyine akayiriramo. Abaturage bose mu Rwanda bahita bavuga ati buriya niyigezweho niyo yizewe ahantu na rukarira. Kaza batangiye bati First Lady azarire hano. Then what are we going to do about our sales? None se abakiriya turabakura he? Mama aravuga ukuri. Problems on our own. Dufite kwiga gukemura ibibazo byacu tutiriwe turushya Melody ngaza dufashe. Some long overdue fun in Maldiviano, Ponte. You know very well that this is her first time going there as Enough sitting around. Stop looking for customers now. Go on. All right, Mom. let's go. Let's try harder. Rebe. Barakwereka kumbe hakurino Melody batangiye kumucikisha ni First Lady. Melody We should go back. dusubire inyuma nyamara. Val. Melody ari gutoroka Val. Val, I'm sorry, but I really need to go see my... Mfite kujya kureba inshuti yanjye yari yafunzwe ngo ni best we. What now? There are a lot of guards. Hano hari abarinzi benshi turacaye. Val, do you see that truck over there? Urabona iriya modoka iri hariya? Tugende tuyicomekemo. Out of here. Huh? What? Yes, stop asking questions. Okay. Twagiye ni imodoka ije gusohora ibintu. 3. Let's go. 3 twagiye bahita bacaho baze bicomeke muri iyi modoka ibajyane. Yeah. Urebe. Yeah. My love. Yaje kureba amayira hano. Bestie! I'm so glad you came all the way down here. Tunejejwe no kuba waje hano. Hey, Bestie! By the way, here, meet the guys. These are the OFW. Aba bose nabo bari muri OFWs. Yeah, ni overseas Filipino workers bakorera hano. Hello, Conrad. Conrad, We have a situation. dufite ikibazo hano. Uyu harawe yahamagaye. First lady. Ndi kumwe na First Lady. First Lady yaje gusuhuza abandi bakozi batazanavuga ngo yarabirengagije amaze kugerayo. Fred, you know I really miss going to the center here. I used to come here all the time to relax during my day off. And we used to volunteer every time there was an event here. Of course, I was also able to help our fellow citizens. Ati nejejwe rwose no kuba nanjye nafashije Hey, it's great. abene igihugu bacu ngiye na perezida. Of course, I'll never forget all the lessons I learned when I was still an OFW in this country. That's why I feel you, because I was in your shoes once too. Ndabumva kuko nanjye nahoze mu cyimbo cyanyu nanjye nahoze ndi umukozi nkamwe. It lies in our own hands. What's important is that we should work hard and we should never give up and lose hope or perspective in life. Gosh, Bessie, you're really a blessing to us. Uri umugisha kuri twe batangiye kumushimira. Good that we have a voice. Byibura ubu ngubu turatekanye kuko dufite ijwi mu ngoro. Concerns will reach the president and Byibura ubu ngubu ibibazo byacu bizajya bihita bigera kuri perezida direct kuko hari. Long live the First Lady! Woo! First Lady! First Lady! Not so loud! First Lady! Please don't shout! Other people might hear us. I just snuck out to get here. I'm sorry. Oh, is that so? Okay. First Lady! Wait, tuvuge First Lady tumusingize gahoro batatwumva First Lady. First Lady! First Lady! First Lady!
Look, you don't have to worry too much. ntabwo ari ngombwa uhangayike. Do everything I can to help. ndakora uko nshoboye ngufashe. Can you tell me what your problems are one by one? noneho mumbwire ibibazo mufite umwe ku wundi gake gake njye kubivugira. umva twebwe abakoresha bacu rero binaha muri ibi bihugu by'amahanga twaje gukoramo baratwambura. hari aho tugera batangiye kumuha amakuru yose uyarumirwa. Val, hurry up. You're so slow. Look who's talking now. I've been telling you that we should leave, right? Sorry. mbabarire. Try my best to listen to the uyu problem. munsi nagize amahirwe nanafagize ibihe byiza nganira n'inshuti zanjye zimbwira ibibazo. For them. numvishe mbabajwe nabo. Oh, right. I hope the ball isn't done yet. Maybe we can still make it there. nizere ko ikirori kitararangira twahita tukijyamo tujye mu birori. Alright. twasohotse tugaruka nawe dufashe. genda ubanze wambare rero. tarajya kurakubitana n'umwamikazi oruga. Hello, Melody. bite Melody? aramufashe nyiricyubahiro. Baby. Hello, Melody. Melody. Your Majesty. nyiricyubahiro. What are you doing here? urakora icyano. Well, I wasn't expecting you to be so audacious to leave. ntago nari nzi ko rwose utinyuka cyane bigeze aha ku buryo urenga no ku mategeko y'ibwami ugatoroka ukagenda. I'm really sorry. mumbabarire. I just went out to see my nari friend ngiye kureba inshuti yanjye when I was working in your country. ndetse ndeba n'abandi twakoranaga ubwo nakoraga inaha. You once had an overseas contract to work here. And this friend. Was she the one who came to the protest earlier? umwe muri abo izo nshuti zavuga se abandi baje kwigaragambya hano kare. Your Majesty. yego nibo. I see. ndabibona. You both don't obey rules or follow protocol. bisa nkaho mutubahiriza amategeko cyangwa muyagendereho. No, Your Majesty. oya ntabwo ari kwemeza nyiricyubahiro. Because we treat each other as impamvu nagiye kubareba sisters. ni inshuti ni nk'abavandimwe. But, Your Majesty, gusa nyiricyubahiro. you going to tell my husband? nizere ko utabibwira umugabo wanjye. He's a nice man. umugabo we ni umuntu mwiza. I don't want him to feel more embarrassed. sinshaka kumutuma yumva yasebye yongeye kumusebya. Oh, so you won't tell him? none se ntabwo uri bundege ku mugabo wanjye. So kind. You're so mbega ukuntu uri umwana mwiza urakoze. gorgeous. bebe karisetsa. Tell him on one condition. kuri kondisiyo imwe kugira ngo ntakurega. Condition? iye kondisiyo. Tomorrow, ejo you will help me escape. nanjye uzamfasha unshikishe mu ngoro nanjye njye imihanda ndebe uko hameze. karashika iyo ishyize mu ngoro y'ibwami iratoroka ikajya kureba imihanda uko hameze. baba bakumbuye imihanda. Melody, PGA is looking for you. See you tomorrow, Madam. tuzabona nijoro. madamu Melody. taco. Melody, get dressed now. Melody genda ujye kwambara. bebe. Madam First Lady, where were you earlier today? Melody kare wari uri hehe? kuki utari uri mu kirori? I was looking for you. Ladies, I'm sure the First Lady has a good reason for her absence. The First Lady is spending time with the Queen to further strengthen the relationship with Maldaviano Ponte. Are you sure about that, Miss Prado? I know what the First Lady was planning to do. First Lady nzi ibintu yari ari gupanga guhera mu gitondo. Is this really who you are, First Lady? ese uyu ni uri kuko First Lady? I to your husband. usigaye uri umugore ubeshya umugabo wawe. madamu perezida ubeshya perezida ari hano. Madame Ambrosia. Madame Ambrosia. First Lady Soledad. First Lady yagiye kwifatanya n'abantu Of course not. bahoze ari abakozi arabeshya. My husband. ntatowe ukiri perezida ugeze ubeshya umugabo wawe. sinigeze mbeshya umugabo wanjye. No, for First Ladies like us. ntabwo bino bintu bikubereye First Lady kuba wabeshya umugabo wawe. kubeshya perezida kweli. Mr. President. Perezida. Went to the OFW center. ndabimbizi ko umugore wanjye yagiye kuri OFW center. yagiye guhura no kuganira n'abaturuka mu gihugu cyanjye. nari mbizi senate. nari mbizi ntabwo umugore wanjye ari umubeshyi. barasebye shaho. bari batangiye gusebya Melody ngo yabeshye umugabo we. none umugabo aravuze ati nari mbizi umugore wanjye yagiye. bakore namwe bagabo mwareka nkavugana n'umugore wanjye twenyine. tabikubita baco.
So you knew? Yes. Val guaranteed that you would be safe. That's why I didn't send more men to follow the two of you or get you back. ati nabimenye amakuru yangezeho niyo mpamvu nohereje abandi barinzi abiri kugira ngo bagucungire kure buriya nari nohereje abarinzi ngo bagucunge. I'm feeling well this afternoon. nakubeshye ko nameze neza mu ndu uyu mugoroba. Are you mad? wandakariye? Can't be mad at you. oya ntabwo nakurakarira mayirafu. I'm more disappointed because gusa wantengushye kubera ko narenze ku mategeko ngasohoka oya. just wish you told me about it upright. byibura wari kuba wambwiye ibyo ugiyemo. You're right. uravuga ukuri. I know that as your wife I should not have lied. ndabizi nk'umugore we ntabwo nakabaye nakubeshye. To not keep secrets from you. ntabwo nakabaye nguhisha amabanga. I promise I will not do it. ndagusezeranya sinzongera. I just wanted to make it up to you. gusa nashaka nanjye kugufasha. We wanted to help Myla and the people. nkanafasha Mayira nkanafasha abantu bose bakora inaha. ndabizi. I know that you're always motivated by good. ndabizi we ibintu byose ukora ni umutima mwiza n'impamvu nziza ituma ubikora. niyo mpamvu ngukunda cyane. ibintu byose ubikora biba bifite ikintu cyiza kibyihishe inyuma. ntabwo ari abagore batoroka bagiye guhura n'udusore. ntabwo nzongera. I love you so much. ndagukunda cyane perezida na madamu we. katorore mwibutsa aka gaseri ubu ntabwo karatangira. seri nziza cyane uzajya ukurikira buri munsi kuri Star Times Ganza TV. Sa'kin ay iba, tayo ba'y pareho